Ryari ijoro nk'ayandi rituje, aho abantu benshi mu mujyi wa Tehran no mu yindi mijyi yo muri Iran bari biryamiye, baje gutungurwa n'urusaku rw'ibisasu rudasanzwe hamwe n'ibiturika bikomeye byasaturaga ikirere. Umwotsi mwinshi wahise uzamuka hejuru y'inyubako, amatara azima mu duce tumwe na tumwe, ubwoba bwuzura imitima y'abaturage batari bazi icyari kibaye. Byaje kwemezwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafatanyije na Israel batangiye ibikorwa bikomeye bya gisirikare byiswe intambara yo gukuraho ibyago byihutirwa no kubuza Iran gutera imbere mu mushinga wa kirimbuzi. Perezida Donald Trump wa Amerika yatangaje ko ari igikorwa kinini kandi gikomeje, mu gihe Israel yo yavugaga ko ari igitero cyo kwirinda mbere y'uko iterwa. Kwirinda biruta kwivuza, zari ingamba z'ubwirinzi. Mu kanya nk'ako guhumbya, ikirere cyafunzwe, ingabo zishyirwa ku burinzi bukomeye, sirene zivuga mu gihugu cyose cya Israel, maze akarere kose kinjira mu mwuka w'intambara ishobora guhindura amateka y'umutekano mpuzamahanga. Uyu munsi tugiye kugaruka ku ntambara Israel yashoje kuri Iran nanone. Njye wumva ndi Jado Dukuze. Tariki 28 Gashyantare 2026, igihugu cya Israel gifatanyije na Amerika batangije ibitero bikomeye byiswe Operation Rolling Lion hamwe na Operation Shield of Judah, cyangwa se igitero cy'intare itontoma. Intare ikunze gukoreshwa nk'ikimenyetso cy'ubutwari n'imbaraga z'ubwoko bwa Yuda. Mu mibereho ya Israel, intare igaragara nk'imbaraga z'igihugu hamwe n'ubushake bwo kwirwanaho. Hari aho bivugwa ko iri zina ryashingiye mu murongo wo mu Bibiliya uri mu kubara ibice 23 murongo 24 uvuga ngo ubwoko buzahagaruka nk'intare. Operation Shield of Judah cyangwa se igitero cy'ingabo ya Yuda. Cyo Yuda murazi ko ari umuryango umwe wa Israel, aho ufatwa nk'umuryango w'ingenzi mu mateka y'iki gihugu. Israel yifata nk'umuryango wa Yuda kandi urinzwe n'Imana, ufite inshingano zo kurinda abaturage bawo. Iri zina ryerekana ko kino gitero cyari kigamije kurinda igihugu no gukomeza umutekano wacyo. Ni igitero kibasiye ibice bitandukanye by'igihugu cya Iran. Nyuma gato y'itangizwa rya kino gikorwa, humvikanye ibiturika bikomeye mu bice bitandukanye. Minisitiri w'ingabo wa Israel Israel Katz yemeje ko ingabo za Israel zatangiye igikorwa cya gisirikare. Ikinyamakuru The Times cya Israel cyatangaje ko Katz yavuze ko ari igitero cyo kwirinda mbere y'uko baterwa, kigamije gukuraho ibyago byashobora guhungabanya umutekano wa Israel. Igihugu cyahise gitangaza ibihe bidasanzwe by'umutekano mu gihugu hose, bavuga ko biteze ko Iran ishobora gusubiza. Amerika nayo yemeje ko iri mu bikorwa by'ibitero ku butaka bwa Iran. Abayobozi bayo babisobanuye nk'igikorwa kinini kitari igitero gitoya kizahita kirangira. Mu gihugu cya Israel, amajwi ya Za'aram yumvikanye henshi. Abaturage basabwa kuguma mu bwihisho bwateganyijwe hambere dore ko birinda kuva hakiri kare. Ambasaderi wa Amerika muri Israel Mike Huckabee yasabye abanyamerika kuba maso no guhita bihutira kwikingira bumvishe sirene. Perezida wa Amerika Donald Trump yihanangirije ko ubuzima bw'abanyamerika bushobora kujya mu kaga. Minisiteri y'ubuzima ya Israel nayo yahise yimukira muri serivisi z'ibitaro mu bice byo munsi y'ubutaka mu rwego rwo kurinda abarwayi n'abaganga. Televiziyo yo muri Amerika CNN yatangaje ko itariki y'iki gitero ifite igisobanuro cyihariye mu muco w'Abayahudi, kuko cyabaye mbere y'umunsi mukuru wa Purim uteganyijwe tariki ya 2 Werurwe. Bikaba byafatwaga nk'ubutumwa bufite igisobanuro cya politike n'umuco icyarimwe. Guhera mu kwezi k'Ukuboza kwa 2025, Iran yari imaze iminsi mu myigaragambyo ikomeye yamagana ubutegetsi itewe n'ubukungu bwazambye, guta agaciro kw'ifaranga rya riyali no kuzamuka kw'ibiciro. Iyo myigaragambyo yasakaye mu mijyi irenga 100, yabaye ikomeye kurusha yabaye nyuma ya revolution mu mwaka wa 1979. Ubutegetsi bwa Iran bwahise busubiza, habamo kwicwa kw'abayigaragambya benshi hagati y'itariki ya 8 n'iya 10 Mutarama 2026. Tariki 27 Gashyantare 2026, Perezida Donald Trump yatangaje ko ubutegetsi bwa Iran bwishe nibura abigaragambya barenga 30,000. Iyi mibare isa n'iyari yaratangajwe mbere n'abayobozi bakuru bo muri Minisiteri y'Ubuzima ya Iran. Trump yanahamagariye abanya-Iran gukomeza imyigaragambyo no gufata ibigo bya leta, avuga ko ubufasha buri mu nzira. Nyuma yaho tariki 23 Mutarama yatangaje ko umutwe munini w'amato y'intambara yoherejwe mu burasirazuba bwo hagati, harimo ubwato butwara indege bwitwa USS Abraham Lincoln n'amato atwara ibisasu biyorwa n'ikoranabuhanga cyangwa se drone. Amerika n'ibihugu by'i Burayi byavuze ko Washington yahaye Iran ibintu bitatu by'ingenzi byo gukora: guhagarika burundu gutunganya uranium ivamo bomba atomike, kugabanya cyane gahunda za misile za balistike, hamwe no guhagarika inkunga y'imitwe ihagarariye mu karere nka Hamas, Hezbollah hamwe n'Abahuti. Tariki 13 Gashyantare 2026, Trump yatangaje ko guhindura ubutegetsi muri Iran byaba ari cyo kintu kiza cyashoboka. Hanyuma tariki ya 14 Gashyantare, abayobozi ba Amerika batangariza Reuters
ko ingabo za Amerika zitegura ibikorwa bishobora kumara ibyumweru byinshi, atari igitero cy'ako kanya gusa. Mu gitero nyirizina, ibisasu byaguye mu gace ka Tehran gatuyemo umuyobozi w'ikirenga wa Iran, Ali Khamenei, hakaba ari naho hari ingoro y'umukuru w'igihugu n'inama y'umutekano w'igihugu. Misile 7 nizo zemejwe ko zagize muri ako gace. Ikinyamakuru The New York Times cyatangaje ko umuyobozi wa Amerika yemeje ko ibitero bya gisirikare bya Amerika kuri Iran byabirimo gukorwa kandi byabuzaga n'ibya Israel. Abayobozi ba Amerika bavuze ko hari ibitero byinshi bikorwa n'indege z'intambara zaturukaga ku birindiro byo mu burasirazuba bwo hagati no mu mato y'intambara. Ibiro ntaramakuru Fars na CNN byemeje nabyo ko habaye ibindi biturika mu mijyi nka Qom, Kermanshah, Isfahan hamwe na Kalai, hamwe n'ibisasu bya misile mu mihanda ya Tehran. Itumanaho muri Tehran ryahungabanye cyane nyuma y'ibyo bitero. Nyuma y'ibi ngibi, Israel yatangaje ibihe bidasanzwe by'umutekano mu gihugu hose, ifunga amashuri, ahakorerwa imirimo n'ahateranira abantu benshi. Ibihugu byombi byafunze ikirere cyabyo, indege zose zirahagarikwa. Guverinoma ya Iran ntabwo yari yatanga igisubizo ku mugaragaro kugeza ku saa 5:25 z'amanywa ku isaha yo muri Iran. Perezida Donald Trump yemeje ko ingabo za Amerika zatangiye ibikorwa bikomeye by'intambara muri Iran, bisobanura nk'igikorwa kinini kandi gikomeje kigamije kubuza ubutegetsi bwa Iran yise ubutegetsi bubi kandi bukabije gukomeza kubangamira Amerika. Mu butumwa bwa video ndende yashyize ku rubuga rwa Truth Social, yavuze ko intego ari ukurinda abanyamerika hakurwaho ibyago byihutirwa bituruka ku butegetsi bwa Iran. Anongeraho ko mu myaka 47 ishize Iran yakomeje kuririmba urupfu kuri Amerika no kugaba ibitero by'amaraso mu bihugu byinshi. Ku rwego mpuzamahanga, Iraq yahise ihagarika indege zose zinyura mu kirere cyayo. Imbere muri Iran, amashusho yakwirakwiye agaragaza bamwe mu baturage bishimira igitero cyagabwe ku byo bise urugo rw'umuyobozi, ibintu byerekanye ko kino gihugu cyari kimaze gucikamo ibice bikomeye. Ariko se ubundi ibi ngibi bituruka he? Muri 2025 n'intangiriro za 2026, umwuka mubi hagati ya Washington na Tehran warazamutse ku rwego rwo hejuru. Israel yari yatangiye ibitero byihariye ku butaka bwa Iran tariki 13 Kamena 2025, ivuga ko igamije gusenya ibikorwa bya kirimbuzi hamwe n'inganda za misile. Nyuma y'icyumweru kimwe cyo kwirwanaho hagati ya Israel na Iran, Amerika yahise yinjira mu ntambara itaziguye, itera ibigo bitatu bikora intwaro za kirimbuzi birimo Fordow, Isfahan hamwe na Natanz ku itariki 21 Kamena umwaka ushize. Ubuyobozi bwa Amerika bwatangaje ko bwifashishije indege zirenga 125 n'ibisasu birenga 75, bavuga ko byasenye ku rwego rukomeye ubushobozi bwa Iran mu gutunganya uranium yo ku rwego rwo hejuru. Iran nayo yahise isubiza ku itariki 23 Kamena itera ibirindiro bya Amerika bya Al Udeid muri Qatar, nubwo nta muntu wigeze witaba Imana. Ibi ariko ntabwo ari inkuru yatangiye ejo cyangwa umwaka ushize. Umubano mubi hagati ya Amerika na Iran watangiye mu mwaka wa 1953 ubwo CIA yateraga inkunga ihirikwa rya minisitiri w'intebe wa Iran, Mohammad Mossadegh, wari watowe n'abaturage nyuma y'uko yashakaga gushyira mu maboko ya leta uruganda rw'amavuta rwa Anglo Iranian Oil Company. Ubwongereza na Amerika byagize uruhare mu kugarura ku butegetsi Mohammad Reza Pahlavi nk'umwami wa Iran. Icyo gihe nibwo hashyizweho umusingi w'icyizere gike hagati y'abaturage ba Iran na Amerika. Muri 1957 Amerika na Iran byashyize umukono ku masezerano y'intwaro za kirimbuzi muri gahunda yitwaga Atoms for Peace yatangijwe na Perezida Dwight Eisenhower. Mu myaka yakurikiyeho, Amerika yahaye Iran reactor za kirimbuzi hamwe na uranium yo kwikoresha. Uwo ni wo musingi wa porogaramu y'intwaro za kirimbuzi Iran ikomeje kugenderaho n'amagingo aya. Mu 1979 nibwo ibintu byose byahindutse burundu. Impinduramatwara ya Kisilamu iyobowe na Ayatollah Ruhollah Khomeini yahiritse ubutegetsi bwa Shah wari ushyigikiwe na Amerika. Abanyeshuri ba Iran bateye ambasade ya Amerika i Tehran, bafata abanyamerika 52 babafunga iminsi 444. Amerika yahise icana umubano burundu na diplomasi ishyiraho ibihano kuri Iran. Kuva icyo gihe Iran yabaye umwanzi mukuru wa Amerika mu burasirazuba bwo hagati. Perezida rero wa Amerika Donald Trump yatangaje ko yatangiye ibikorwa bikomeye by'intambara ku butaka bwa Iran, agamije gukuraho icyo yise ibyago byihutirwa bituruka ku butegetsi bwa kino gihugu. Muri bwa butumwa bwa video yashyize ku mbuga nkoranyambaga, yavuze ko icyo gikorwa ari kinini kandi gikomeje, aniyemeza gukoresha imbaraga zidasanzwe n'ingufu zikomeye mu kurimbura misile za Iran no kubuza burundu ko ishobora gutunga intwaro za kirimbuzi. Mbere y'iri tangazo, Israel yari yatangaje ko yatangiye ibitero yise byo kwirinda mbere yo kwivuza, initegura ko Iran ishobora gusubiza. Israel yafunze ikirere cyayo, Iran nayo ibigenza icyo. Tehran, mu murwa mukuru wa Iran, humvikanye ibiturika bikomeye,
umwotsi ugaragara mu kirere ndetse no mu yindi mijyi itandukanye. Trump yagejeje ubutumwa ku baturage ba Iran ababwira ko isaha y'ubwisanzure bwabo yageze, abasaba kuzafata ubutegetsi bwabo mu gihe kino gikorwa kizaba kirangiye. Ibi byaje bikurikira ibiganiro hagati ya Amerika na Iran ku bijyanye na gahunda y'intwaro za kirimbuzi, byarangiye nta mwanzuro uhamye bifashe, nubwo hari icyizere ko byari gukomeza mu cyumweru gitaha. Trump yari yavuze ko atanyuzwe n'aho ibiganiro byari bigeze. Hagati aho, umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ali Khamenei ntabwo yari Tehran, ahubwo yari yimuriye ahantu hafite umutekano usesuye nk'uko byatangajwe n'umwe mu bayobozi. Muri Israel, amajwi ya siren yumvikanye henshi. Abaturage basabwa kwitegura ibisasu bya misile bishobora guturuka muri Iran mu rwego rwo kwihimura. Muri aka karere kandi, Amerika yakomeje kongera ingabo zayo zirwanira mu mazi, yongera ubwitabire bw'amato y'intambara mu rwego rwo kwitegura igikurikiraho. Ibikorwa bishya by'intambara byerekana ko amakimbirane hagati ya Amerika na Israel na Iran yinjiye mu cyiciro gishya gikomeye kandi gishobora kugira ingaruka ku mutekano w'akarere kose ndetse no ku isi muri rusange. Mu gihe Amerika ivuga ko igamije gukumira ibyago by'ako kanya no kubuza Iran gutunga intwaro za kirimbuzi, Iran gishobora kubifata nk'igitero cyambuye icyubahiro igihugu cyayo, bityo bikaba byakurura intambara yagutse kurushaho. Icyizere cy'amahoro kiracyari mu biganiro bya diplomasi, ariko uko imbaraga za gisirikare zigenda zongerwa, niko amahitamo y'intambara arushaho kuba menshi kurushaho ibiganiro. Ni kuri Jado Dukuze Official tuzagukurikirana ino ntambara umunsi ku munsi, isaha ku yindi. Jye wumvaga nari Jado Dukuze.